Sanibonani bazalwane egameni lika Jesu Kristu umsindzisi. Sitawukhuluma ngendzaba yensindziso, sihloko sethu sanamuhla leso. Sitawukhuluma ngensindziso ukuthi insindziso iyini. Uma sifundza ke incwadzi yabaseRoma chapter 10, sifunze khona verse 9 and 10. LiBhayibheli lithi uma umuntu avuma ngenhliziyo avuma ngemlomo wakhe kuthi uNkulunkulu wamvusa Jesu kulabafile, akholwe lokho nasenhlitweni yakhe, uyawusindziswa. Lindluleke lithi ngoba umuntu ukholwa ngenhlitiyo avume ngemlomo wakhe kuthi Jesu uyinkosi. Lento leyo ke imlethela umuntu insindziso. Now sifuna kuyibuka ukuthi insindziso iyini. Bazalwane liBhayibheli lithi labo labatawubeketela baphikelele kuze kube sekupheleni batawusindziswa. Lokusho ukuthi insindziso nawuyiva kahle, it's not a once off thing. It's not something levele yendeke once kube kanye kwenele, kodwa yi-process. Le process lena iyawendeka, uyayiqala namhla. The moment uqala ukholwa ngenhlitiyo uvuma ngemlomo, uqala le process yensindziso. Uma ke singabukisana incwadzi yaMikha chapter 7 verse 8, sisime lapha ku verse 10. LiBhayibheli lithi titha tethu kude letingasicholokshela ngako, noma sesiwile sitawuvuka. Ingakho liBhayibheli lithi ungajabuli sitha sami ngekuwa kwami, ngoba kimi kunemandla laphindwe kasikhombisa ekuvuka. Lokusho ukuthi uma umzalwane athi namuhla uyakholwa, wabonakala kusasa sekenda letintfo leti lebeke solo adenda bese kuthiwa hawu ngilolo sithe usindzisiwe lo, ayihambi la kanjalo bazalwane. LiBhayibheli liyaveta ukuthi insindziso it's a process. Lo kumbona abuyela esonweni awa, yingcina kangabhalali esonweni, agileke awe, utawuphinze avuke. Lisho njalo iBhayibheli lithi ningajabuli titha tethu ngekusibona siwa, ningajabuli futhi ngekusibona semnyameni, sitawubuyela ekukhanyeni. Ngoba insindziso yi-process. Ake ngiyivete ukuthi le nsindziso kahle kahle iyawukwendeka nini. Insindziso yi-process loyicala la emhlabeni usaphila usenyameni, uyiqale uyisebente le process kuze kufike ilanga lakho lekufa. Wafa ukholwa utawusindziswa, awukasindziswa utawusindziswa. Yebo ke ngoba iBhayibheli lithi makathi logulako ngiyaphila, makathi nalophuyile ngicebile. So ungatibita ukuthi ngisindzisiwe ngenxa yokuthi ngikhonda Jesu. Kepha ke mbamba le nsindziso isengakaveli. Insindziso iyawupronounswa nge-judgment day. Ngilapho ke kuyawuvela khona insindziso nekulahlwa. Kuyavakala nge-judgment day, ngesikhathi uNkulunkulu apronounce sehlulelo ukuthi sukani kimi bendi balokubi, hambane ekulahlweni kulaba labangesencele. Lelithi iBhayibheli kuyabe kuthi imbuti. Bese kuthi kuletimvu letawube tingasekudla ngilabo ke labakhethiwe, noma ke labo labafe bakholwa banamoya loyingcwele. LiBhayibheli litawuthi nina etisebenti letinhle ngenani embusweni waNkulunkulu. Ngiyo ke le nsindziso leyo. Umbuto ke uthi umuntu usindziswa dikwani. Ngicabanga ukuthi ke leli phuzu lelo ngilona litawuveta ukuthi kahle kahle le nsindziso yini. Umuntu usindziswa elulakeni lwaNkulunkulu, envukuthelweni yaNkulunkulu. Lelithi iBhayibheli imvukuthelo noma inkomishi noma ke indzebe yelulaka nemvukuthelo yaNkulunkulu lengakadaluthwa noma ke lengakanqiphiswa lekusihoko.
lolaka laNkulunkulu. So uma umuntu kuthiwa usinzile, usinze ngoba akasayi ebulahlweni, usinze ngoba akasayi entukuthelweni yaNkulunkulu lekusihogo. Nayo-ke insinziso, usinzisiwe noma usinzile ukuthi wena awusayi esihogweni, awusayi ekulahlweni kwaphakade, awusayi esijezisweni. Lokho-ke lokungayi kwakho lapho kusho ukuthi usinzisiwe. Kuyavakala. Lensinziso usinziswa elulakeni lwaNkulunkulu, usinziswa ekutheni awusayi esijezisweni saphakade. Wena ngeke experience noma ungeke usaba nglomunye noma ungeke usaba nesabelo, ungeke usaba nendzawo ekulahlweni, kodwa indzawo yakho seyisekuphileni kwaphakade. Wena-ke usinzisiwe. Ngiyo-ke lensinziso leyo. Lokusinziswa ngilokugejwa inkemba. Lisho njalo iBhayibheli lithi wena sewusinzile enkembeni, sewugejwe ngilenkemba lelulaka lwaNkulunkulu lekusihogo. Na ukhuluma ngesihogo ukhuluma ngelulaka lwaNkulunkulu lolungakadaluthwa. Ngulapho-ke la kuya khona labangakholwa yiNkosi Jesu, lalabede lokukholwa enhlitiyeni, lalabangakavumi ngemlomo wabo ukuthi Jesu ungumsinzisi. Ngibo-ke labo lele baya kulolulaka lwaNkulunkulu lolu lungakadaluthwa. Bese kuthi labo-ke labakhethe Jesu njengenkosi nemsinzisi, lithi-ke iBhayibheli labo-ke batawuya ekuphileni kwaphakade. Ngulala baya-ke ensinzisweni, ngulala kutawupronouncewa kubo-ke lokuthi nine nisinzisiwe. Ngemava lavakalako, insinziso ngule pronunciation yekuthi nine seniya embusweni waNkulunkulu, nine niya embusweni waphakade. Ngakho-ke ngalamagama lawa ngichaza lokho ukuthi uma ubona umzalwane namuhla ahamba agileka awa endalokwa, ningive kahle, angikhuthati, angithi futhi bazalwane abathole licembe lekubhaqa lekuthi noma ngawa noma ngenda sono. Lithi iBhayibheli lo wona adi ngeke asathethelelwa. Kuyavakala. Kopha-ke ngikhuthata ukuthi nanga umzalwane lo se-awile noma angawa ngandlela thide, akangaphelelwa ngemandla, akangagive up. LiBhayibheli liyasho ukuthi noma besingawa sitawuphinde sivuke, noma besingaba semnyameni sitawubuyela ekukhanyeni, noma angasithukuthelela uNkulunkulu kutawuba kwesikhashane ngoba kusifanele ngenxa yekona kwethu. Yiva lapha kuverse 10 lithi-ke iBhayibheli naleti thathethu lebese tisibuta ukuthi tisibalela ukuthi ngilokusinziswa lokho. Mhlambe ukuve uphendula lomnye kabi athi ngilensinziso ke le, ngilokusinziswa lokho. Mhlambe ukubone sewenda a silly mistake athi akubalele umuntu athi ngilensinziso le. Uphike loNkulunkulu wakho ngilokusinziswa lobo kusho lokho, ngilokusinziswa lokushumayela lako lokho eskisi. Noma mhlawumbe ungumshumayeli ungumfundisi ngoba sewende nje just a silly mistake, bakubalele abantu ngilensinziso ke le. Lithi-ke iBhayibheli leto dithatethu letibe liphela endlebeni ngekusibuta ukuthi ngulensinziso le. Uphilo uNkulunkulu ngilokukholwa lokho lokwendayo ngilokukholwa. Umuntu akuqhukulute athi angakuqhukuluda enhlitiyo yakho ifuthumale, uthuke sowuphambukile, bese ukujaka kukubuta athi ngilokukholwa lokho, ngilensinziso leyo. Mphendvule uthi lithi-ke leBhayibheli la kuverse 10 Mika 7 lithi iBhayibheli leto dithatethu tiyawulahlelwa phasi tipitshitwe njengelidzaka endleleni. Lithi njengana uhamba ubhoqoda lidzaka, dithatethu laba labasibuta ukuthi ngilokukholwa lokho abangasicedze amandla, kodwa leyo mibuto yabo noma labo bantu labangema vessels ekusidiscourage bayawupitshitwa njengeludzaka. Kuyevakala kwangathi simakathe angamkhuthata umzalwane lobe sekawile, amphe amandla, amende aqonze ukuthi insinziso yiprocess, yinto leqhubekako, luhambo loludze lolu luyawuphela ngekufa kwakho. Wafa uhledi ekukholweni, yathi ukuthi nakanjani uyawukwemukeliswa insinziso ngemuhla wekuphela, mhlazana Jesu abuya alanza libandla lakhe, mhlazana Jesu ethula sehlulelo salababi kuyawuba kulahlwa bayiswe kulolulaka lwaNkulunkulu
lokusihogo, kodwa labalungile bona bayawuthathwa bamikiswe ekuphileni kwaphakathi. Nayo-ke ke insinziso bayawusinza kulolu laka lwasimakade. Yinsinziso ke leyo, kuyavakala. Simakade awabusise lamavi, abusise lenshumayelo manje kuze kube phakade. Amen.